Niba mutegeri wa Wero TV onto bakwetha wakiwatana na unio ya burankwera nkethira nkiara kia na Daniel Kiogora orani MCA wa Buthuguji West na nwi nyamukairigite wa komiti ya utali Mathabu County na Etrekia Stephen orainya ni MCA wa Kithiĩ Ward na nwe minority leader ndene ya bunge ya county na no wethire wituma maoni yaku kuni burambeche icithirite yetumiro kana ritingwe wa county kuringana buranga bana kwara kyo kurukira na mbeto ireti na marini oni inya kibuku 3 kana nya Facebook Wero TV, Twitter ni @Wero TV na tuketha tukeria manto yayo kuni manto ya ithirite karekero tukambiria nawe bwana Etrekia ngwe moya minority leader ni ku criticize kana ni kuwa manto ya kwina ya tibui kwikona ni kuringana na uritingwe kana buranga bana ari manto yonthe yo kwiriria kuma buragwire buonde actually kuringanira churia biele amwe oringanira ngwe minority na kithe ingwerirwe so mbere ndege ukwenda ngwasira mbere nwererwe nonto bombere uni ngwerirwe ni speech ngabana ndameko nonto undo amerite akithi udro nto wetere akithi burankona ni buti sasawa so uni ngwerirwe na rore manto ngwe minority actually itherekari opposition ya thirikari lakini naro kile mtu endo kuelewa utoposa manto mega ugakono twibobui ya mukristo inya biblia rwano murume ora endede kuna Isaya urakara muri Antwana so I cannot oppose unto kuona kutithuki na nke wepo na Daniel nwethire nyokiritwa the county assembly na kinyo nto bakwethira iwethira gukira concern nto ba manto yo imbi bibiongo ikirwe bia weto birabite kuireria okay bwega mbere ndeta apology ya kwa family ya mheshimiwa Mwirare ni kwa uturi mukuru Aurora MP utwire MP wa North East na minister ndene Kenya poleni sana tukutia family na kugira mukuru na itwiterete umwe unitoka mpengirwe assembly iba twetumire ngwetekia muthikiri kanya kenyusira bwatona utyo speaker arauga kana instructions ki subject twiro ituma nonto bakuringe tuma kana kuthige anything iba tuturesire issues na toga tutegwetekania na mantu cyo governor kuga na tomara na toka tukuga 100% jara governor ugire tatyo but kuringana na batwi jara maingi kijara yakugite mantu jatyo for example mantu jaruji nambira by brother Etrekia atirasima tutegeza tire mantu jara ya jeja wondie ku taiji turi atongere ba Meru County wenu kuigwa minority whip arungamirite mantu ja ku county ajukire gitikiria ati TMC akiwa akithia ku assembly to amwere gitikingi the same thing nyande with assembly ndayo gitikingi chairman wa PAC so ito tegera na broad picture mantu jara home ya ward chetu na tukwaria tamantu monere MCA wa Kirangondo Bruce Gichunge akiumara agi protest ate idima bira bikwero ibyenji ward ne wa Kirangondo itiku so batu ni issues uchitomere tukwambiri kuwa mantu na especially to kinyare mantu ne chabarabara oni ward ne kwande na thine mono mantu jege barabara na gavana nethirite akiwa opora ward na kilomita 35 35 irachi graded kuwende kiwade kuite kana governor no girito graded kilometer itudhibite kilometer 35 in every ward cia all weather roads ikumanisha ichi graded to na chekirwa mwaramu ine accessible kurite na kwarite ntugo woni ntugwitekania abu na antu ba ward ya kwa bakombite na tete about go west ward ira nyingi itithiritwe tiena barabara chi graded to cia ni ntoni ndio taga ukauga 35 kilometers ke ward 45 to no almost kilometer ngiri mwana magana jatano ira chibati kwethwa chi o weather roads chiria na ndidite assessment ya kwa ato inyamucho chonto chona ndene na nke yake bwana Etrekia okay wade ku nenya apart from kwethera iwade ku kinya MCS babange ya wethera bochemania wethera bukesha manto ya barabara ya kilomita 35 akuwa we wade kiate uchiona na wade ingi ko kuwe wewe ngwano uchiona mbere ingwetikia buramba dakuwa buramba dakuwa muno ya bra mheshimiwa Kiogora wa au mbere imbati kuona manto ya county yonde
bonte kuleana na mantu kuona mantu county yonde lakini kintu kila mbele nantu belewa what happened in the assembly kana burabu karikire assembly ni tukitonya assembly nuko mya kwina mirengo ile siasa itutonyera already 20 na kintu mbumba ku ni akinya barapo onde ba kinya bapa ku kana kamera antu ba press batu assembly tutekamata firimbi tutukumana firimbi assembly lakini rianga vana iba uchuite iburi kubaombike wikwa ya orocho ira muntu makose kantu ko kubaombike wikwa karaka meabombere barabara iche kungirindi ende tractor ni rite okwa lakini chathuka ngiro barabara itekinye evidence non torendi changirindwe na gochoka ko ura chathuka so iba kumeawe ta barabara tugaguo ticho wananchi bakaunga mukono ndo barabara ichangirindwe na cheta ata chathuka so ndira mbonera woni kwena makosa ni frimbi chiruturo mebukone ya waheshimiwa bambire kuringa frimbi assembly ndene na frimbi tetonya na frimbi assembly na frimbi uko uri amono tojugure frimbi cha pinki so that means straight away iko kure na timu ebakiora na timu munya this other side na ndukumya itara siasa so nikyo kutuma angoda kugura bombere na ban okiakwenda ngiakwenda ukriticize onendi nombu onendi cha tayu ya kuni kiami ora muntu ochoera makosa no mwanka ochure mbi ochure makosa nondo barabara ya bomo shimwa kwa weather road ingodigirita speech ya governor to them and weather road aure itong graded every one around that 5 km na that 5 km then koda nyamu dikira that 5 ndo no mbodi that 5 na jumita gibi bombere green dalene kanairo on 20 indali na green last year enen kanirwa engineer beta around ringi beta ko cheki kilometer yana green dere mapa igra toto and for 4 years irede kan everyone in average that 5 na gwe wondi obika go then 60 kana 70 that's what I can ibombo ko go kuno tuende kiwade ku yo content kana no ithirite kana no aniri barabara ini chetereti gutitwe barabara kwena dine barabara wondi ne kwa kinyata hai lakini dine timi yakuthira rimwe no ndogere onto maramite barabara kuma ngodone egeta nchoro akinya nchoro dispensary ya ukuma mwile market hiyo barabara ngirindite na nkamaramu ikuma dinye dispensary ekena matwale methodist do icho barabara ira bombeta kumara muokwa ira chumbeta kuthirwa maramingi uokwa so ntumba kuwa barabara chako ni kwenda mara nyingi na ni kwenda kure nyingi ntumba kuwa ginyanga bana tika urindite dine barabara ka ure we have tried kibindi kirambete ndeipo twari manto ya roe na MCA umwe njiana ethirite akiwa kana itukwethirite tukiaria nwe na akawawe roe ko kini ni mwana kiroto na gavana nethirite akiwa mwaka ne yongiri 2021 antu baketha baina piped water kana baketha baina roe oko utububu kaumbika kana kuringana na pace roko na manto yakiendelea thai bwana Kiogora nuko na manto yakiombeka ntakuona yakiombeka to nuntu ine rujire kunena na mono na nigerwe mheshimiwa Ambrose akithora na umara na era governor boni urongo kutiruje ruinji akira ngondo na nya tukumara nigerwe mheshimiwa Karema Wanjia akiwa ntatuira governor aliyetia tu water project na kwenja Bwaus still nyachoni urongo ndene njia na kiumia kimwambiri tuigetu anto mono igembe no thebe complaining onto bwa wagi waruji monka muntu mwanto mera messenger mbere ito chwetanga tukenda yeruji nawe anto botata mono na still governor wengo echo nara dimotire the chief officer waro ira ronga mere taruji bwana Gitonga na governor ara dimotire nauga agutoria muntu mu office no wenko konora na imanyomba agwaka na mbeje chia tagwa ni kuona ni kura yumyari ya governor wengwa na untubu edrora mudia governor kwejo conference mbeje chiurete na uga muntu uyu mwitete area je yenu kenda ombe gwikira roji ndu tiruye kirite so mwaka jwa mudia iro governor ya rais utiruye rwikirite igembe nothi o no matora kuga roji ro gwikira na bwao sichi kwenjwa training ring sichi ichiguri na to market nini machinzira kuringana na MCA zinya including nare wodi na CMC oreire ari wichi athukiro tengu gigwita na itagote boss cia na tukera keu his excellency the governor na kwithirite akiwa we ngwae confessor temera nithirite kioma na kwibonto kwena thine ruyo wana trikia ringi ukawende kwena ruyo na governor we ngwa nithirite ki admit kana itikiria ati
ni mamera ni urite na igwo ntu kwina thine rwe ukethera wi muthetera uni bora mbekia kuari ya bombere na bwan ngabana ati control hali ya weather everywhere in Kenya idhima ibi kwamite lakini niko kare na manende akua kwina rwe na ringe gwa kutina rwe no tika gwire kwina rwe kwina mo kwa itwikirite pipes na to connect rwe lakini idhima rwe ruru tu kinyakira to no tu idhima ibitete hata ibi kwamite tungiva an example kwe rwe yonta ruru tu diocese rwe rwaro tu lakini dhairwe nami kinya para tumara ruru patu tata ali kawire hali ya weather still ni affected the performance bura mheshimiwa kuwa tuende for example yako weta manto ya idhima urina kudurete na ugure na kudurete kidhima barubaru antuba kidhima barubaru wa itinara iba komya kidhima ikitete hata iba komya kidhima ikikuduri na ugure ito akite gitangi lukununu egurongo ndone ara kiti kuraya na ikya lita 225,000 cha kwenika rwe saindi ya bodhinya inora orendi kitangi wiki aki na rwe ru orendi iro ya neto ngwe rwambiria kwenikwa saindi ya inora so wonite me yako criticize mbua dirikari terete burango ndokura ndena gwa manto yakwa de manto chief officer bapere na mbanu ki akona nguini kwedia na nukuona iti uitabwega iti kumakania me bapere na mbanu ngabana kida kalenda ikura na sebachi yawe teka kwenda akiwa mena kwenye kule chief officer lakini ida kuona ngwete wetana speed ira kwenda no mwanka a interfere speed kana ikono ete kono pio iwe ngwa kete kono ingwe wete kono pio kana I nyuriti ngwe na araka igwa tonere kenda amubuta still undenda mheshimiwa atwire wigitangi kimwe atwire yaki atwire yaki rwere na ethirwa kina rujiro kunywa ni antu thaizi okay uingwendo shoke bwega uniki akwe kiaki na ikia connector na rururo thankatha dhaiki na rui lakini ndaki kubangura distribution kienda kambia kwa inamwa kuenda antu bate kunyo rui bakone tangi lakini bate kunyo rui I can say au kiginyete kitangi ne rui rutrambiro kinyakire antu rutrambiro kinyakire antu no tunkua boya no tuyathinya ine kwena thina rui seriously kwena majire mwero ndura kwena thina rui seriously lakini bora mpenda kwa na bora mpenda boelewa finance na kinya mheshimiwa elewa thina hii ukaexpect cha mya kuthurwa kinya woka MCA kana ukangava no nendi utimia kuthia thina rimwe pap Bambere, let me give an example. Ingavana kuwa mato 2021. Iwu utimu weronya where there is no vision people perish. Kyo kione kyo yaura kuenda vision 2030. Vision 2030 ukailela SGR, Standard Gauge Railway. Standard Gauge Railway ya humanity na Kibaki. Na Kibaki ametangaza kile speech national road about to come with the Standard Gauge Railway. The euro ku implement Standard Gauge Railway no to mipango ya dirikari ni uhuru. So kuwa 2021 actually kione kina mtu akadha tena kione kyo diretete. Na tokera kia manto ya roe bana kiogora. Mtu akuringa kwira sori komurekaira governor netirite akiwa manto ya rwebo development lakini wengine netirite akiwa ntubwa oyabo mheshimiwa rika kwa ni uma mera ni koma yupo nto kwena thine rwe nimbite ina wende ya owe ya kiogoro kuma thina ringina netirite akiwa to ina thine menya kwena ri yes thine reo lakini bora kwa address thine ore uratombo mithiranke na mpoi ibu governor atithire twejukia tua na mtoto kugethero chief officer icho governor arejire kwambiria de aramubutaga ka kumuthamia ofisi ni amwikiegi ishuije na mheshimiwa mukoji twari na ya 2015 na twathithia report twiri komendaga gitonga na itu ofisi na some investigations ikithwe don't you tuone tembecha tia department ya roji ni kura na wingi na the ground utekio wazia thurita pipe iri kugurwa wajo kadira pipe yogorwa even the double of the price ire kwendwa Kenya mwera no magi the other thing the sources chando jiji na haja to wita environment partly it is devote na to kara go protect environment yetu still roji roro kora miuro yetu ro kendera ya kora ndengienda inyage party speech ya governor atwira ne atabathithite go conserve environment na sources cha miuro yetiga kora rira kwara kira kimbigeru aria mantu ja environment go clean the market tugurete tura rori choka mata takataka but commenting the sources cha water ije gutuma antu babaruzi aku atanga the other thing when so many project for example ward in to ankene ayo antima west yaja kwe project changeri kero jiro gweto kadit kuma kadita na igoro ward in kwa na kuma ikwenjura ro pipe yu itekirwa roje mwanka na arua na contractor na rirwe everything was done but hitona roje mwanka na arua so kona kwe still kuna shida ni nkona nto iba tuma moni uko yakwa
Kiogora, keep it up, hit the nail on the head. Iterekia kama Meru County sio ya thangatha tu konania kuinya ntoba pate tumera thangatha nduwa ina thineru kwa this is the second time we are seeing Kiogora behaving in such a manner in front of the governor na kwa mtu akwa munya nageretie ende abothuguchi east utikia thithetie muno njira kwende no kuria governor kweno akubwithia nangi atikubwithia actually kan kwire onto kwa kwa naritete ngwe na witikiria pio naritete ngwe ende akwa abothuguchi mantu ne ukonia barabara utibo butongi kan kwire na mheshimiwa na kumenya bubwega governor manto maingi priorities nyingi chumana kana MC o mwana woni ngeta toeta kide department ine idane water toeta wa woni ende area kwa kuma ngondone kwina mathinya ine mwanka mororo nara kutina rui uwete ndukambe ukaendelea kufuatia mantu ya yariko ya yau so ikiakwithira tu for example uwe meiwe ritho ria antu actually kwina inya imbibi tumite kwina ngavana kwina MC ni witha wirito ria antu mbirende onto first time reto akakitangi u ndagure ni tukagwikire tangi lukununu no tone ruiro kwina masendi cha thinya ine nuko mya ndiwe ndo ke department ke getatia kigakwa so kugagwitha kwengwete tiko nto flan ngavana should not atibati complain mwa wenka ibati ibatere ko kinyanga bana narombete kura cha idiu lakini still MC wa idiu no nyawe na batere kurwa makawa 3 woni ndetandele sana dine woko fulani yari awitata yari akono Kiogora no lesete governor dina chia kwa kana kuthikira tremwe na ntoba wodi ko ibeizire ya governor ja wodine augaga imbize barabara chienu icho chiena thina na toka make sure to chi address ni ate kokara au mauyeta ubwethero ni untu bokurigaria mheshimiwa etirikira tokaria wara ndi kumoni nya videos njukitie chiangari kirema ithira mereta njirene na ikwarite ura mijirena mitaro iringe twita murugi videos iu ndaijukirie ndatumira inya minister wa barabara itubi ndamwire itukwenda dosa chieja area ici ambira narua ruju irita kinya mwaka narua for the 4 years abotho guchwest dosa etakinya na area nujeneria kura na area stenge tweta murugi na kioru na area chiema iba muthiki ndo kariki kura maiga gari dosa the last time renge governor jita kurura sibitari nge ya CBF nge kuigwa kiuga county yakite jira na nda make sure ndi go follow up na itobi muno grade ya 1 day before governor grade we jira na go count kweu kwa umarati dispensary for around 1 month ikira nejeta kuthithwa grade we jira ya jukua etenjete amita ndene abotho go west yeja ya ndero kije kuthithwa nejete nkejo thingateria ethi the neighboring ward na ereje kakinya mwanka mwankene barabara cia godia kwa igatigiba so oni kumenya na ndu na the first time grade ngi ereje tore paki almost ya kwena gate ya kwa ithurukirite ya thiria 3 months ni ndandikite watchman bo meraria ne otikia mbithiria kietire kowende no tuwe nikakia mathina yaku ke his excellency the governor kwenda ikuga ituikaia thina cietu na inya ni mbijimbikia but oreta gwichika thikiro na gwichike thikiro na still kwegwe nya cia witithikirie ndi bakiri bate kuga mora kuri ni untuge mbure kaura ndene Meru County ni igagwa mateta ja barabara jara je ndene county ikeja kwethirwo ithithitio wikwirwa antu batethirwa betetaga ni untu the complaints chirero chiriono na nke yakyo waneterekia wenu eterete kwa barabara ni buthitwo kuku rweno kuwa rweko ni criteria kana ni ate wewe therokira gavana kwa kwethira kubuthiro nto kithire ndiko na mwiko kubwithwa nange kutiko kubwithia na Kiogora kuwa netherete akira his excellency the governor bwithia bo ni tethe nonto na mwiko kubwithwa konge actually in what opinions uteka wa branch wete tikanda wa roi wokwa kando wa na roi kuendelea gwikirwa so tika roi rukinyita kwa strip ya lakini ukwa rukethira rwikirwa isho barabara ne obrambo mbekegwa isho barabara akware mantandosa woni betete ndina dosa kinya unire mwe na kinya tha inko follow betete ndina dosa nonto area kibainara kwina barabara ithuki kabisa na inkoromba barabara jita kurimwa la dosa wonda ndethe ndina dosa kena tuthithe ke barabara kingi karie ke thukangi nambi so brango na gwango ndokwira u ndenda welewa ike ya kuithira assembly ira
tuende muntu buturaburuite 24/7 na tuguyone ndi muntu kurwa na ngavana na muntu utekurwa na ngavana angondo kura kimwana ndamu wothi kiroriko kimwanadamu kawaida uni tu ali angodo yuke kawaida tuende uni tuturakurwa na kiora uni tuturakurwa na kiora baturakurwa tuitaniria uni na kiora tuthiatene tueta tukua ofisi munene tutethie ndendo mbere atiri na itro ya ukambiriria kumbere nkomeana gwenda mbua lakini ri mutongoria kabatere kubagwa ate onto itro ya no ntitethio isaso itwetikiria kitheiba ethera bakiro ya na His Excellency the Governor iwe atethia urambire onto butiro ya lakini ri uharo ya no atongoreti anto baure ni ataba kumya maybe anto boni ni anto innocent bate kumenya ithira MCO ne thera kiro na Governor. Actually Bramba ndomenya ndomenya kinya kitho mutongoria we mwanadamu utemya kwa ewi reality utemya umetoroka kinya nja ugakuthona na bathatu kwi mwana ari matu na kwi mwana utimatu ndukumya nuile lani mwana uri kubobikia kwa rino no bobora ba etatia so na especially yale kwambiria itada ya siasa ni kwambiria itada siasa na andwa ndukumya no kama muntu uchariro ofisine ntedia munene kidogo inkona kwe mtu edirite SMS aliwa etiriki antorebi amesema uongo hata kwake hakuna maji kwa hiyo lakini ukwedero kiwe tangiriro lakini roho ndawe exactly kwa kutina roe ingonga mbona kwa kwena roe ya lakini tangiriro ni tangi akire akilukununu na already ibeyanite ngui contract ya kwendeka roe patinyaine na nguu ni ambiriti lakini utakinya utirwo matangi zao za financial ya 2013 2014 kwa hiyo zile toja no ground for the entire period yote ndio bunge ndio chatio safu kama wananchi kwete kithero cho kia nonto ro take time kwanga kwa congrats kiogora you talking the truth munya acha kudanganya watu kiogora Buthuku chitu kwa pamoja kuongea kuwa huyo mzee Itirekia anaongea uongo hiyo tanki ya mwerongo ndo ijengea maji toka ijengwe alafu ward anatuambia onte kumenea kuwa au metelare ari hemanto alare onto obore kiria kuwa nyathira no kuritira wande kungwe no kuritira otukwende ende umwere na kwa rongo no to timwerongo ndu mbugere lukununu ende ate kumenyina akuwiro tukwende ilare na yo tamwerongo ndu otimwerongo ndu yakithi tuchoke ende ke tanki kyo PSC chairman atwera ikia financial ya 2013 2014 kwa ende no tuwe kina miaka elena actually Brambo mbakuwa mantie tangi itangi bambere na bwan itangi ria wake tangi ro storui ukimenya kwina pipeline fulani ile asabu itangi ririko ile asabu itangi ru matangi ubwa kwa 2013 2014 ntekorana no lakini yakirwe financial year na komya wengo yakilire yataki yakirwe 2014 2015 na itikanire no itikanire na unu yatakirwe that financial year although twarete proposal financial year riko twarete proposal financial year so ntemya ko opposement yonde imbure mbati kwa burabure bo kweli yedrite yario na actually tudrite tukingangana na department ya roi burambo mbagu nyanke roi rate department inkero inchi rate menya batu no rate department actually like rate department ya roi somehow poale kidogo itirite ngwe to our expectation. Kwa the department yako ku rate the highest kulingana actually department according to me rate the highest in department ya health. I can rate health as the highest ya health na weke okura ko kure kana county improvement kinyao no rate bibi sana biro kwerirwe pio department ndeti bwega ye thirikari ya county ndarete agriculture na at least education para wacha chibitari tukwirwa itando ibyongeli dispensary no iwakwa lakini kwa MCA wa Egoji East athiritewe kiyo ne akirwe lakini nyachi orwete nabyo okay wikwa kento yoeta nyumbe mtu atiri makutike oro inyabya kurano bidire biteku tukambire wewe na kiogora chibitari dispensary situ ichieterete chiakina nerenya tutirimete nuko na standards kana bura class kyachu ikireke ikikeya no eta watiri mtu kandikirwa ndawo no kauro wao mbuge ke some extent kuna some improvement lakini turengerera nkoroki ya ora tukuona
na mbere mpambe clarify mantu jairija wodi yakwa gavana na ugire county ne akite cibitari ijire ndene wodi yakwa na chiarugoro na rugurite cibitari ijire mwane ka dispensary na maradi dispensary lakini tuya wakite yuti akina CDF tamwirethira kire gavana athithire painting inekire perimeter fence ya thigenki na makingi icho ijire na chia stoko na ndawa but construction tenguge ya county achia kimbere ko wende no tuwe cibitari yechi ko lakini tingwa ya county wekera on tuenda cibitari ya Kenjo eu inyato very soon mweri wa 6 kwina maketha ya kumithirikiria ndio county government ni nekanirite ngirima na jano na toka tumbe kuwe project ya county government na ugire cibitari ya Bwenjeru tukamirugura mweri mbere kura iringwa kira gavana athithirie rire athirigwa tonere tukiaraniria no twimbo Bwenjeru ichekia ngirima kana jana yareterwe ntukuona ntu 400,000 ire chiareterwe ikethirwe iwaka cibitari na ithirwe complete by turinga kura inya musingi yuterenjwa inya the county government no tukiwanja gyo partition wa iskuru ene kanirite kitha kabando guta ita partition so ntukwetikia cibitari kuko mbe kuthithwa ithirwe kurugurwa by that time ko ntubunge governor ugire auga cibitari chietu health centers ichi andiguru na aja dispensaries ikahitithio goti kibwe ko kabwe ko treatment ni thirwe free netherete kiu na ontubu ibwetherete bwe challenge kwa imbonete aritingu giba cibitari ire baki withdraw na bagotikyo batombe weta witangu gikukaire na inya kwiyona bwegembe tuonera wochimania karete getine na kibanga ugeteruru atiri muchara jwawe cibitari iri tuje chiodhuranagia mbecha wu through some arrangement chego sustain chiongwa na ndibulire ngavana ugire ikagitithia na ni untu bubwega na kuitwethirwo county na mubango jo kubua kenda mbeche chionora chekwiza kure ariti bangugi tutikeji gwikira nurses bara barungamirite cyo binene atigitithia na tona mbeche chekure staff na tokea kiwe atete boneterekia okay kiwa deku nukona development ya health a positive no boeterekia wiga county irate position ya kwethira kire bills yon twende kithira nto patikure yu akana kithira twinyi chiringi yana chia kand itethira ikire awa no kona ya kama nto ya no kana no kona ka county kaumba kwethira i sustain na ndeke bopi onto manto mo yone kana ka reality no ndo kya kwile lakinya le thirikari ya uhuru ya weka with maternity fee anto ibona ka reality ngavana no ugure dispensaries itire ya mbecha ringi na kirete mikakati ya bora ka make sure those dispensaries ni maintained bobwega so burango na kura mheshimiwa burawa manto akurugura cibitari ya Kibangi vinya ine dispensary bombere eroti ne ndivovora kire county na haraka iguo na rua eroti ne ndivovora kire county vinya ine dispensary taaki ni ndikare county yaki ndaki tadinya ine dispensary ndi kansela lakini ore ire ku equip na wekira madaktari pona ndawa ni ndikare county ni aunire that project no ntorete ni oye ya tuma no ndo cibitari kimbloko kitenda daktari na kitenda awote cibitari yeriko so ingo na kwa kinyeke akwetha daktari ne ire dra bloko mbake mbare tandawa na bare daktari ibo bafufuere cibitari una ra cibitari so the begame cibitari through county government na challenge kwa na cibitari gavana ga tumire tumejenga twakite ntuko karagia gwikira ndawa na kurua na kureta nasi kubara lakini bibi akite tikaunt kawikate akite na kiragi kia duke mtu ikia dukewe na tokere ikende kemante koni siasa Infotrack na county review kaditi ni chederete kia na different ratings kana percentage mwanya cheka chunchike yana kuringana na bura cha miru kuendelea tuwenya gavana tu na itokona kire Infotrack munya nethirite itongoria na ringe county review month ya wita ya kyalukana mere kunire kukonie ratings ichi cheko ndake mwa kimbere beja Infotrack watu mbere matu getutegwirwe baratumarire assembly ira tukaria ikaro kira ni utwitwethire uriganzi baba ingi omearia mikora bamubokarinya tayari gutwa attack mbijeta mheshimiwa Morogocho na aringirwa ni antu bairi bagituringa ire tumana gutugira ngwiturigaria ni ate uliganzi bare assembly mikora na mantu yija kwijikena ni ntumo members babara tukaria bo na kwiri ni umwe o MCAs watu kumara ni ntutokuwa bukaumara uwo geta ome
tuta assembly iguru omebomba igweta nobo ka attacked kwa kwe mubango cyo banki I'm saying that bora tricky oketela kuikuria nkauri utukiregia na ntenda bonchokeria ni ya ende toire manto yoko ni infotrak na country na nambu kiibwa ga police baraba to bombera go to escort watu joking the building kairi infotrak oni nto wetekanya na pumizi indiorokete county ya Meru bwega ndikiretie kure nyara ikuringwa ki radio shows na TV na buru munyaterwa tongereti gikiraitu as of now na mbugiojo infotrak mberema ni real research teje thithwa itubati kwira waiba obo sponsor yo na ni ugo twira mbere na ndi twiruma kwa wa resort lakini tutirwa the sponsors the last thing ntije ne ate ya kuma kwa mpumi ira umire goro kwethura no re munya na wathithite kiatho gia state of county address to coincide na celebrate na nyaya kiara ya bunge na kuga tukamenya itukumenya ituchokete kuringana na retest ni resort woko na mubango jorare okay sekendi 15 aki yes na gwinya ke woni uka limit kidogo ino ntore actually waginya ke woni ke wa second so me ando patikua wetha okay sasa tikwenda kwa ile nya woni lakini buranko da kwa atiri mheshimiwa ruwa ulegansi ba uchui na woni ke urekera nkuria kinyeta mheshimiwa atinchokeria ndenda kuria ri ni tontobo weshimua bo bakwite nyabo bare olegansi na mafrimbi mu bukone that is kuria kimomba nyata babu kwitekerere hooligans na nonto nyabo yere adrimbi wanchokeria kwene ende chole bitu tuchokia nonto buko ya mafrimbi kuringa na gwe bange na bakuche nonto buko kuringa mafrimbi so ne olegansi ba counter other olegans olegansi baba counter other olegans kapia green for track green for track bwana green for track so euni olegansi ba counter olegans banki let me better green for track actually woni te ko expecta kinya rating ya 49.9 go expecta something to do with 61 point something according to rating ira kuramba te account mheshimiwa na account na woni ngo account na ito ende woni ende ke loni yako ankona kinya yaka benikire actually ba kweni kita rating ya munya because it's supposed to have 61 point something there according to my own rating yes utegeri biro karero ariaro kwa na his excellency Stephen Etirikora ni MCA wa Kirewa na minority leader na Kinya Daniel Kiogora urani MCA wa Buduguji West na chairman wa PSC tukenda tukeria mantera yo kwithaira ya karikantu kweruare mbunge ya county ende wandekera ntumba kuthoma moni yaku moni ingeya na kwechiria batethera baichokia nonto Kiogora ba ukare na Thirimbi ndene bunge na nonto bari otura bethira baichamani na antu bange tiwa ibu waboko yanite abo lakini bakwathira bakwathirite kwa iko utagereye geta kura ntu tuchokete na ndeto ingi